Sanibona. Ngelinye ilanga ke ngake ngiserank manager nje ngake ngathola icall eyayiqhamuka nje komunye umama afone kumama hawu niyaphila ndodana. Awu siyaphila. Hey ingane yami lapha bakithi mntanami ade sigibele lapha imoto sibheke ejozini sesikhohlwa ibhakede lapha na kanje. Ngithi mina imoto ena kanjani mama sethi hawu angisakhumbuli nganami kodwa udriver azama ukumchaza udriver ngibona ukuthi mhlawumbe usibani bese ngithi hayi ngizoke ngicheck ebhukwini mama belinani ibhakede athi mama hayi belinakhekhe ibhakede. Bese ngithi ke mina hayi kulungile ke mama ngisazokubuzela ku drive. Hayi ngibuke ebhukwini lapha ngibona ukuthi usibani lo uyimpela lo show mama. Bese ke ngiyamfonela ku drive. Hey aleke ibhakede lapho. Athi ayinduna ngizokubhekela ukuthi ngisa drive 5 minutes nje afubuye kimi driver athi hayi nanti nduna ngiyalithola ibhakede linamakhekhe lelo. Bese ngithi ke mina hayi kulungile woza nalo la. Woza nalo. Uzofulshiye lapha kimi. Hayi ngifone ke ngitshela umama hayi mama hayi siyalithola ibhakede lapha udriver uthi useseduze ngoba shoot ngesikhathi nje wena ungifonela bedlula approach amatuba kanje sethi mama ekufanele nathi fike salibala lapha ejozini. Hayi uthi nyanyanya angene ku driver bese singilivula ibhakede awu ngiyabona impela amakhekhe umahle amascone nje kodwa ubona ukuthi abhake umuntu osezingeni liphezulu lokubhaka. Hayi bese ke ngifonela umama ke. Hayi mama nanti ibhakede lapha siyalithola likanje kunamakhekhe phakathi bese uthi mama ungane zami kodwa ngamakhekhe ambakithi ngiwabhakela umakoti omntana kodwa ke akusenani ngibekelana ibhakede ngindodana ngothi mangibuya ngapho ngiyodlula ke ngilithatha ibhakede. Hawu amakhekhe sonjani mama udlaneni badaba udlaneni akithi ningayenza. Hayi ngase ngilivula ke ibhakede ngabiza abashayeli ngathi hayi bashayeli nansi idubukele. Sathenga odrink ke sawamoka amakhekhe salishaya salivale ibhakede ngaze ngaphatha nje nami ngaphathela ezakwami ngathi awuthi ngumphathele ngumzwisa ukuthi awathengwa ngesitolo ukuthi naye njengomfazi akakabhake kanjeni uyabona. Hayi ke ngithatha ibhakede ke ngiliwashe ngithuma uvela hambe ibhakede lapha office afika lifaka uvela ibhakede office akey. Hayi kudlule ke izinsuku kudlula impela amaviki ancane abamabili abamathathu aqhamuke kumama ezobheka ibhakede lakhe. Hayi afika bengelele nje sanibonani sacela urank manager ngithi hayi imina mama rank manager bese hawu ngiyabonga ngane yami ngaqondana nawe cha khohlwa ibhakede lamakhekhe lapha emotweni yejozini kanje ngizothatha lona ke lelo bhakede. Hawu mphinde memeza uvela futhi vela nangu mama usefikile bakithi awulanda ibhakede lakhe hambe kalilanda uvela amabhakede nje amahle lali marunish uyabona manje uzobe ngathi li pink sa maroon lo mbalo njalo omuhle nje umbala ongathi uyakhanya see through. Hayi fike kumama ngimnikeze ibhakede evele nje mama kanjalo nje ngithi kanjani mama anisanginika lutho nje ngamakhekhe ami engangiwabhakelo umakoti omntanami ekufundele nje ukufundela ukubhaka. Ngithi ke mina hawu lutho mama ngiyahlehlekisa hawu mama ethi aniwadlanga ngithi nawu sawadla manje nibona ukuthi mina ngangizokondla nina ngamakhekhe nje. Ngithi hayibo yabona uba confused udideke ngithi hawu mama wathi hawu ngeke mina ngondlane nani mina ngikhalisana nje kube khona ngikhalisa ngakho ngangeke mina ngondla amadoda eziseinkulu angaka asemalenke. Hayibo mama wathi asiwahle ngasho impela uthadleni kodwa phela hayi ukuthi nganginipha ngeke nje ingane yomntanami umakoti womntanami ahamba uthenga into zokubhaka ayinike isikhathi abhake ebese mina ngizonika nina nje. Ngeke mina ngondla amadoda eziseinkulu aserenke ngithi hayibo nanga lo mama eliphindelela igama hayi ngibiza igenge ngibafowethu nangu mama lapha ngenhlahla emthotsana yodriver yayikhona mhla umama esinikeze authority ethi asiwadleni. Hayi usuke kumsindo nampela ngiqhathula ukuthi nawo ngeke mama ngeke nje ngize ngikhokhela utho mina. Hayi impela abhekisha mama phakamise ngishiso. Angikwazi ke lokho mina ukuthi ngathi mina ngingenandoda ebese qhamuka nje amadoda angaka azodla amakhekhe ami enganginike lutho mahala nje phela kanjalo. Hayi ngaba akwenziwa ke lokho. Mina ngenza azisho isibongo sengasikhohle. Angazi ngintombi kabani mina angenziwa kanjalo. Mina ngifuna imali yami nje. Sebeyabuka nabantu phela uyakhuluma naye imoto asesitenga la iyalayisha. Nansi yaseThekwini ngapha iyalayisha. Nansi yaseManguza ngapha nansi abantu abaface nje thina lapha abasebhentshini lapha. Hey nawe ngize ngishawa amahloni phela. Lutho angenziwa kanjalo mina. Niyokwenza kwabanye kodwa hayi mina ngaseThekwini mina. Hayibo kuze qhamuka usibuke. Khona nje umbhemu lapha kunezimoto ekhaya kuba ukugada imoto zako lapha uthi usibisi afika abuze mkhwana sikwenze njani ngithi mina isibuwa awulamule lapha
nangu mama lapha usebhokile nami moya mphezulu mase ngiqala nokuhlutha ukuthi ayibo nasalukazi sengazathi manje wayesiphakela lamakheke izinja zakhe bese esethi sibukuze njani mama bese yachaza mama yilo akhompe mina yilo thatha amakheke ami lapha wapha abashayeli bayahla basanginika lutho mina cha ufuna benginike imali hayi usibuke kushuthi ayibone indaba ukuthi ayikho ayiphuthaza ke wapho manje no 250 ngikhumbula kahle lo mali kwango 50 rand nje aba u5 avela abakhiphe abanikeze lo mama ayithi hlwinje umama imali ethi ngiyabonga uyakhuluma ke wena angeke mina ngizokondla amadoda aserenke ngeke nje ngizengondla amadoda aserenke ngithi mina hawo usakhulumani mama phela imali usenginikezile usibu nangu mama bephose ke emotweni yaseThekwini umama ke wayekade shuthi eqhamuke eThekwini badlule engwelezana lapha adlula khombe bheke eJozini kusho ukuthi mayesebuye mama sefuna vela adlula eThekwini mangibuka mina mhlawumbe imali ayengasenayo yokuqhubeka nohambo kodwa ke indlela ayenze ngayo mama wayesephambanisa phela wayithi asidle lamakheke ayobe sonakela lapho uma kuyelo khamuthi ayobe sonakela amakheke dlanini batabami nangendlela umama ivoice tone yakhe yayinhle ngayo ngalesa sikhathi wawubona ukuthi umama nje oyikholelwayo umama nje oyisontelayo umama nje owakhilo nomusa kodwa mayesethi yena ungaseThekwini ayiwangididipela njengazathi lapha eThekwini uyisigebengu ngapha eThekwini zaqhubeka ke insuku uyabona kuthiwa once beaten twice shy ngesizulu uthi ukubona kanye ukubona kabili kwafona omunye mama futhi hawu ngane yami lapha ngikhohlwe ibhakede kanje hawu yini manaka amabhakede linani mama hayi linobanana ngimshayele ke no driver ngendlela yakhona mshayela ubheka ibhakede lapha a driver unathi ngiyalithola nduna linobanana ngithi mina hayi ngoba vele usendleleni uyabuya woza nalo ngimfonele ke mama nanti ibhakede silenze njani siliphathise ngane yami ngeke kuze kulunge ngoba ngikho leduza ngasedolopha ngiye emakhaya lena kunesifo kuyothi maseqeda uncwatshwa ke ngaleso sikhathi ngobuya ngaso ngohlula ngithatha ibhakede ngibekelani kahle ubanana mama siwenze njani hayi dlanini ubanana lo ngithi we kwasiphinda lokho ukubona kanye ukubona kabili hayi ngibiza odriver ke bafowethu na ubanana uthi umama asiudleni uyodlula thatha ibhakede ngaleli yalanga abashayeli bathi lo tondona ayisaphoxeka kakhulu naqala sesiyisaba vela ngibiza vela thatha leli bhakede uyolifaka lapha econtainini kune container ke lapha esiyasibeke kuyo nje impahla zabantu eyisuke zingasenamnikazi ngithi mina ayileli bhakede lelo bezosikhulumisa alibekwe lapha lithatha ke ibhakede silifaka lapha econtainer ukukhiwe hayi kudlula iviki lokuqala kudlula lesibili ukuthi ngale liyaviki abuye kumama usebangcwaba baze bahlala mhlawumbe walinda nokuthi bekhiphe lokho kuthiwa amageja mhlawumbe yabona wafika kumama hawu ngane yami bhakede ngashiya ibhakede lapha ngathi mina hayi likhona mama bhakede salilanda empilweni yami yonke ngangiqala ukuzwa ubhanana ukuthi unuka angazi noma unuka ukwedlula ufisho obolile noma unuka ukwedlula wawungasanuki sathi siyalivula nje kwagcwala irenke lokho usuwohlokelwa ngena phakathi ngathi usuyidokwe phakathi wathi mama bathi ngangithe udleni nje ngathi mina mama sakhokhela amakheke la sakhokhela amakheke kabi ngendlela umama esisithuka ngayo ungazathi manje esizilambi thina wathi hayi kodwa phela sifana ngathi mina mama yeba nifana ngokukhuluma naye mama sasingayitsheli ukuthi uyosijikela kanjani wayesesiphoxa phakathi kwabantu walithatha mama ibhakede linuka nje lokuthi ngisha ngaliwashe yabona ukuthi kothatha isikhathi uthi kuphela iphunga vele lithatha yolo phihli lapha eduze kabhini lo khona lo bhini lo uka cement afuka phihliza khona phosa khona phakathi laqhuma wahamba mama ngani sasesesaba yebo maningi ama risk sasiwenza ngala amakheke okoqala omunye umuntu anganibulala nje nonke khohlwa amakheke edlanini yabo omunye anganikeza amakheke nama drugs omunye angakhohlwa ngempela amakheke aniphe niwadle ngabi nalutho omunye anipha amakheke bebonto uzowenzani athi adle nini ngathi uzofuna imali kamuva njengayo lo ya mama ngiyanizekela izaserenke ukuthi umuntu uqhamuka